Tusome ijambo ry'Imana. Mara moja tufungue Biblia zetu tusome neno la Mungu. Turasoma mu Bami ba mbere, Wafalme wa kwanza sura yaho 17. sura ya 17. Rugamba uraza kuadufasha kusoma aho hantu. Ndugu Rugamba atafungua mahali hapo. Wafalme wa kwanza sura 17 murongo wa 10 ageze ku 14. Tutaanza kwa mstari wa 10 hadi 14. Josue Chubaka uraza kudufasha nawe gusoma. Chubaka evangeliste naye atafungua Biblia atasoma Ubutumwa bwiza kuko bwanditswe na Yohana, Injili kama ilivyoandikwa na Yohana 6:8 ugeze ku 12. Sura 6 ni hivyo na 8 hadi 12. Nuko arahaguruka aja Sarafati, ageze ku irembo ry'umudugudu ahasanga umugore w'umupfakazi utoragura udukwi. Eliya aramuhamagara aramubwira ati, ndakwinginze nzanira utuzi two kunywa mu gacuma. Nuko aja kuyazana. Akigenda aramuhamagara ati, ndakwinginze unzanire n'agatsima mu ntoki. Nawe aramusubiza ati, kurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho, nta gatsima mfite keretse urushi rw'agafu nshigaje mu giseke n'uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo. Ubu ndore ndatoragura udukwi 2 kugira ngo subire mu nzu n'umwana wanje ngo tukaje twifire. Amen. Amen. Karibu Josue na anatusaidia. Wanafunzi wake mmoja wapo Andrea, nduguye Simoni Petro, kamwambia, yupo hapa mtoto yuna mikate 5 ya shayiri na samaki 2, lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa? Yesu akasema, waketisheni watu. Na mahali pale palikuwa na majani tele. Basi watu waume wakaketi wapata 5,000 jumla yao. Basi Yesu akaitwa ile mikate, akashukuru, akawagawia walioketi, na kadhalika katika wale samaki kwa kadiri walivyotaka. 12 nasema, nao waliposhiba aliwaambia wanafunzi wake, kusanyeni vipande vilivyobaki, kisipotee chochote. Amen. Sinzi nimba n'abandi bose barangije gusoma. Nafikiri ya kwamba nyote mmefika na kusoma. Abandi bo twatoye ngo baduserukire twese. Walituongoza kwa usomi. Rero ko barangije gusoma, reka tuganira aya magambo tuvuye kusoma. Basi tuyazungumuze maneno kuhusu usomi huu. Bakimara kumbwira kuko dukora uyu munsi natekereje amagambo menshi. Waliponiarifu nilifikiri kaza wa kaza kuhusu maneno ya Mungu. Biblia ifite ibitabo byinshi. Biblia ina vitabu vingi. Hari iby'isezerano risha, mojawapo wa vitabu Agano la Kale ni isezerano rya kera. Agano la Kale na Agano Jipya. Bihuje mbaye nsoma numva ya magambo niyanjemo muri iki gitondo. Basi nimesikia maneno haya yamefika kwangu asubuhi. Waba warayasomye nawe kindi gihe? Labda ulisoma maneno haya wakati mwingine, cyangwa warayabwirijeho nawe ikindi gihe, wala uliwahi kuhubiri kuhusu maneno haya wakati mwingine. Ariko rero reka dusangire uko njewe Imana nabyumvishe mbaye mbisoma.
Basi tushirikiane kwa namna nilivyoweza kusikia kisha usomi nilitumia. natekereje mu ijambo ry'Imana ndeba ukuntu Imana yakoranye n'aba bantu ba mbere. Nilifikiri na kukumbuka namna Mungu aliweza kutumika na hawa ambao waliweza kututangulia. Kandi bakoze mu bihe bigoye bisa n'ibingibi turimo. Walipitia nyakati ngumu kama hizi tumezikabili. Iki gitabo cy'abami ba mbere n'icy'abami ba kabiri Kitabu hiki cha Wafalme wa kwanza hata Wafalme wa pili kivuga yuko ubwoko bw'Isiraheli bwari bumaze kuyimikibya ibigirwamana bituma bimura Imana. Ni nyakati mojawapo wa Israeli waliweza hata kumfukuza Mungu, hawakumwamini mara tena. Ariko Imana kuko itazihinduka ku masezerano yayo ntiyabareka burundu ngo itandukane nabo. Kwa sababu Mungu habadili amri zake, basi yeye hakubadiliki kwa Waisraeli. Nicyo gihe yahagurukije Eliya nk'umuhanuzi wayo. Ni wakati aliweza kumuita Eliya kama nabii wake. Eliya haguruka mu gihe gikomeye kandi kigoye muzi. Eliya alisimama kwa nyakati ngumu. Hariho ibigirwamana byinshi. Kulikuwa miungu kadha wa kadha, miungu wakati huo. Uhereye ku gice isura tumaze gusoma yonyine gusa irakubwira makuru menshi ya Eliya. Ukiendelea sura hii ambayo tunasoma kuna habari nyingi kuhusu Eliya. Amaze kwica abahanuzi ba Bayali. Baada ya kuweza kuua manabii wa Baali, Eliya nk'umuntu agira ubwoba arahunga. Kama binafsi mwanadamu amesikia hofu na kuweza kukimbia. Ahunga Yezebeli. Alikimbia huyo Yezebeli. Muribuka kuko hari ahantu yageze akazavuga bati ukuni jewe nje nyine gususigaye nta wundi. Kuna wakati ambao alishuhudia akisema mimi mojawapo tu anayesalia. Imana iramubwira bati wibeshe suko nguko kubona sikonza nde. Kini Mungu akamfariji, si mimi sione kama wanadamu wanavyoona. Nashatse ngo tuvugane nawe muri iki gitondo nkubwira ngo imibare y'Imana siyo mibare yacu. Tuzungumuzie hesabu za Mungu, si mojawapo na hesabu za wanadamu. Hariho hesabu zawe uzugenderaho ukabona kera wageze ahantu wewe hutumia fikiri na hesabu zako, unaona kama kabisa umekabili mwisho. Abizi hesabu bazi gukuramo, bazi no kongera, bazi no wale wenye kutumia hesabu kutoa na kujumuisha. Ugaso bakavuga ngo turagabura kuri kangahe. Wanasema njia ni hizi ambazo tutakazozitumia. Bakasa bakavuga ngo turakuba kuri kangahe. Basi wanasema watatoa kwa kupitia njia gani? Niyo mibare yacu tubamo, ariko hariho ni Imana. Ni hesabu za wanadamu hizo ambazo wanaelewa, lakini kuna hesabu pekee za Mungu. Iyo mibare y'Imana niyo nasanza ahantu. Basi habari hizi ni kuhusu hizi hesabu pekee za Mungu za kimungu. Natekereje ukuntu Eliya Imana yamuhagurukije ikamutuma ku mugore w'umupfakazi. Mungu nilifikiri namna alichagua Eliya nabii, lakini kamtuma kama mjumbe kwa mjakazi. Kandi yamutumye mu gihugu hagati. Kamtuma katika nchi katikati kwa umati wa watu wengi. Umupfakazi ngo yaratuye mu gihugu hagati. Huyu mzaifu mjane ambaye hajiwezi pamoja na wengine wote, lakini Mungu kachagua huyo. Kandi aho ngaho niho bubahaga ibigirwamana cyane. Na hapo ndipo kulikusanyika zile nguvu za miungu zile ambazo walikuwa wakiweza kutumia. Ariko Imana ibona yuko Eliya ariko nawe agomba kuza kugaho. Basi Mungu naye kaona ni hapo njia yake, hesabu zake ni kupitia kwa nguvu hizo za imutuma kuri wa mugore. Kampa ujumbe kwa mke. Kandi n'uyu mugore n'izina ntibarivuga. Na huyu mjane jina hawakuweza kutamka. Marabo usanga umugore w'Isarafati. Lakini wamesema tu wa mahali Sarfati. Naho gusa bavuze ngo nagende ku mugore w'Isarafati. Hapo mke huyu mjane basi. Eliya arahaguruka aragenda. Alitii huyu nabii Eliya na kushika safari kali. Ageze ku marembo ngo ahura na wa mugore. Alipofika langoni kwenye mji wameonana na ule mama. Ahura na wa mugore ngo agiye gushaka inkwi ngo atoragure ngo arebe ukuntu yaza gukora ibyo kurya, agasangira n'umwana wiwe ngo barangiza bakipfira. Mama huyu alikuwa na ujumbe wake wa kushughulikia jamaa lake, kutafuta ni kuni hata aweze kupata hata mkate kidogo pamoja na mtoto wake, baadaye hayo basi waweze kufa. Akimara kumuramutsa yaramubwiye ngo amuhereze amazi yo kunywa. Basi walipokutana mara moja kisha kusalimiana, akamwomba maji ya kunywa. Wa mugore aramubwira bati reka nze kuyazana. Mke huyu alisema ngoja nikuletee maji ya kunywa. Yerekeyo Eliya arasara muhamagara. Alipoondoka Eli mara tena akaweza kumuita.
arabwe bati bazurekere aho batunzanire n'agatsima gatoya Ikiwa utaleta maji hayo usisahau hata mkate kidogo. Wa mugore arahindukira amubwira imibare y'urugo rwiwe rwose uko yari imeze. Basi mke huyu kataja yale yote ambayo hali ya jamaa lake gisi zilivyo. Muri iki gihe twavuga ngo yamweretse budget yiwe yose uko yari iteye. Aliweza kumuonyesha shida za jamaa lake kwa sababu ana ukosefu. Budget y'urugo rwiwe aho yari igeze hose ahise amwereka, aramujana mugeza no mu kigega. Na gharama ya chakula kwake, uwezo wake aliweza kumuonyesha kwa sababu alikuwa na hali ya udhaifu sana. Arambwira bati mu kigega cyanje ibisigaye hasigayemwo uturanguzwa tw'amavuta. Akamjibia kuhusu mkate huo, lakini kwangu sina chochote, imebaki na mafuta kidogo. Arambwira bati hasigayemwo n'agafuka keya cyane. Kwenye nawekea kuna baki unga kidogo. Bati ako gafuka ruzura gusikiganza kimwe. Unga mdogo huu unaweza enea kwenye kitanga cha mkono. Bati ako niko sigaranye ukumbonye hano naje gushaka inkwi kugira ngo. Ngawa unaniona hivi nikishughulika kutafuta hata kuni, lakini nyumbani sina chochote, umaskini ni unga ndogo tu. Ni imana ndasubirayo nze guteka n'umwana wanje ducumbe n'indangiza turye nitumara dupfe. Niweze kuwashughulikia watoto, nikishapiga na kula sisi na watoto hiyo chakula kidogo, baadaye ni mwisho wa maisha. Nukuvuga ngo umubare wiwe wari ukuvuga ngo hasigayeho gato ngwapfe. Hesabu zake alitumia mambo hayo yote na kujiandaa shughuli hizo, lakini kwa kujua ya kwamba ni kidogo tu na mwisho kufa ni kufa tu. Ndatekereza ko iyo mbishi sinzi niba barahagaga we n'umwana we. Hao watu hawakukuwa na faraja. Je, wangeweza kushiba na watoto jamaa lake? Inkwi zibiri, kuni mbili, urushirumwe rw'ifu, unga kwenye kitanga cha mkono, ngo ibyo nibyo nsigaranye n'indangiza imve, na mafuta, na hayo ni yale yote, sina mengine. Turanguzwa ile kidogo toni ya mafuta. Abantu bakuru nibo batuzi, abatoya byenda ntibabimenya. Sana wa mama kwenye jiko wanaelewa, wanazoea. Hari abasore twabaza turanguzwa ntibakubwira uko tungana nuko watu wangali wadogo hawaweze elewa hizo toni ndogo sana, yale mafuta kidogo. Turanguzwa twari dusigaye nuko ngo na simbizi uko nabivuga na nutwanyuma. Ilikuwa ni ile sehemu ya mwisho tuseme kwenye chupa, ukimimina kutabakia ile sehemu ya mwisho kabisa. Ku bantu batoya nuko ngo ninka kwa kunduzuza kunywa icyayi waza kurangiza ukabona n'utuntu twirabura kandi icyayi cyarimo amata cyari cyera. Ngawa unaweza tumia chai hapo kwa sehemu ya mwisho, unaweza changa na majani chai tukasa tukagaragaramo kandi mbere tutariko tuboneka. Sehemu za punje kidogo zinaweza kubadika, zinabakia huko chini. Nukuvuga ngo uyu mugore ngiyi imibare yarasigaranye. Hakukuwa na matumaini mama huyu, kwa sababu hesabu hizi zilikuwa kabisa ni mpaka mwisho wa maisha. Yari yarangije. Alikuwa anafikia kiwango cha kumaliza maisha. Ariko hari cyabonetseho. Ngawa hali hiyo na hesabu hizo Imana kuko yari kwirangiza uriya mugore hariya yarari. Ngalau hali ya mke huyu, mjane huyu, Mungu alikuwa akimchunguza. Imana ituzi, Mungu anayetuelewa na kutujua. Imana yakuremye ikabigufiteho umugambi wayo. Mungu ambaye angali na ile nia juu ya maisha yetu. Naje ngomfatikanye nawe wewe wumva kukugeza kuturanguzwa. Labda hali yako wewe ni kwa hatua ya mwisho kabisa, lakini tushirikiane kwa mambo haya. Wewe uhaye wumva ngo hasigaye ifu ngo kurushi. Ikiwa umekata tamaa na kuona kama umefikia kwa hatua hata ya maisha ni kwenye kitanga cha mkono, haracyari ibyiringiro, lakini kungali matumaini. Mu ntege nkeya zacu, katika udhaifu wa wanadamu, mu mibare y'Imana na hesabu za Mungu, uretse yawe mibare, mu mibare y'Imana inapishana. Tuache hesabu zetu sisi kama binafsi wanadamu. Iyo ufashe za ntege nkeya zawe, ukiona ile udhaifu wako, noneho gamaruga kuba n'imbaraga z'Imana, unapimanisha na zile nguvu na uwezo wa Mungu.
cyanga ugakuba n'Imana yose. Tureke tuvuga ukamukuba n'Imana. Ngalau unafika kwa hatua ya udhaifu wa mwisho, kumbuka Mungu na uweza muumba mbingu na nchi, nguvu za Mungu. Ukumva yuko Imana ari ihari atari we uhari. Fikiri ya kwamba kuna faraja ngambo yako, pembeni yako. Fikiri hali na nguvu za Mungu. Hari icyo uyu mugore yavuze. Kuna lile mama huyu aliweza shuhudia. Yawe ati ko ari we uvuze n'Imana yawe. Kwa sababu wewe umeyasema na Mungu wako. Imana yawe. Wewe Mungu wako Elia. Imana ya Elia. Mungu wa Elia. Afata yafu yiwe urushinwe rwari rusigaye. Amechukua ile unga hamwe n'Imana ya Elia. Pamoja na wingi wa nguvu za Mungu wa Elia. Afata ya twaturanguzwa tutuvuta. Kaleta ile sehemu ya ambayo ni ya kubaki kabisa ya mafuta. Hamwe n'Imana ya Elia. Pamoja na nguvu za Mungu wa Elia. Aravuga bati reka nze kubikora. Basi ninaamini ninakwenda kuyatumia haya. Aragenda bamare gushika arachumba. Alikwenda na kuanza kupiga kama vilivyo kawaida. Arachumba. Kasonga ugali kwa unga huo. Kandi kigutangaza dore ko Elia yakoze. Ushangae mambo Elia alisema. Nimba bwari ubufura. Ikiwa ni ungwana. Nimba butari ubufura. Ikiwa siwa ungwana alitumia. Elia aramubwiye ngo ari nje ubanza. Elia akasema ingawa utaleta chakula hicho cha watoto wako, la usishughulikie watoto. Kandi umugore yaramaze kumubwira ngo ngiye gucumba nimara ngo dupfe n'umwana wanje. Mke alisema ya kwamba nitasonga chakula pamoja na watoto wangu. Ariko nkutekereza bene iyo mfura yobwira uwo mugore mjumbe wa Mungu nabii Elia ambaye ametumwa na Mungu akasema umugore bamaze kumwibwira ko ari umupfakazi. Mjane ametaja yote anayo kama uwezo. Aravuga bati ujye ukora byose nije ubanza kurya pana wewe n'umwana wawe. Songa hayo yote kishaandaa mimi kwanza. Arije ubanza, arije utumbira mbere. Mimi chakula hicho, ubimpereze. Unipe chakula hicho, mimi nitumie mlo huo kwanza. Elia murumva bene ubwo bufura. Basi unasikia hali ya baba kama Elia. Mutekereze mwabagabo turi kumwe hano. Hata wa mama na wa baba. Ababyeyi bakuru mu bitekereze. Umuntu umushitsa kamaza mu waka ngo ari nje ubanza uko bingana kose ntubanza ubundi. Nzoe desturi zetu. Ariko nubundi bamukaka niko bakoraga nibo babanzaga bashitsi. Kama kawaida. Siwo mucyo twagiraga se. Kuna kuwa ile sehemu ya kwamba utahesabu kwanza hali ya mgeni. Umucyo wacu kwa kwangura banzu gaburira bashitsi. Mira zetu ni hivyo zinahesabu kwanza ile valeur ya mgeni. Ariko Elia we yararengesheje nubwo yavuze ngo ari we babanza. Lakini Elia ambaye wameambia hali yote ya umasikini, sijui kwa nini alijichagua wa kwanza. Ariko Elia kuko yari kumwe n'Imana. Lakini ilikuwa ni hesabu za Mungu. Elia wa mudamu aragenda. Mke mjane huyo alikwenda. Elia ndiye anasigaraga naho yamamukurikira amagenda nawe. Alimfuata walifuatana wote. Yamamuja nyuma mpaka nyumbani. Barinjirana mu nzu. Nyumbani kwake. Elia ntiyabakivuyemo biba bibaye gupanga. Basi ikakuwa ni kupanga. Tekereza umuntu utaraje kumusaba icumbi ariko uwo munsi arapanga. Ikakuwa ni kupumuzika na kupanga hapo kwa mjane. Naratekereje ndibaza nse iyi nzu y'uyu muke uyu mupfakazi yo yari ifite ibyumba bingahe, yari kiranuye gute, yari isa gute, yari imeze gute, ilikuwa na hali gani, sijui vyumba ngapi. Ariko kuko hariho imibare y'Imana. Kini kwa sababu ni mpango wa Mungu. Kuko ari ku Imana yari yamubwiye. Sababu Mungu amesema. Yaravuye ku kagezi k'Ikireti. Alikuta kwenye mto Kereti. Imana iravuga ngo genda na hariya arihuza kuba. Kasema nendeni hapo kamtuma. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Umugore utaruzwi aho muri icyo gihugu ntiyarazwe. Mjane ambaye neza ntibari bamuzi kwabamo. Kwenye mji kijijini huyu mke mjane hakukuwa anaeleweka, hakukuwa na ile samani sana. Kuko nta muntu numwe wamurebaga. Hawakujali na maisha na mtu huyu kwa wengine ambao walikuwa pamoja. Hari ahantu bamwe nasobe baravuga ngo yari nk'umunyamahanga aho hantu. Mahali pamoja wanashuhudia kwamba alikuwa ni mwenye mtaifa.
tiyarazwi. hakukuwa Mwisraeli, hakufahamikana kutambulikana. Haleluya. Sifiwe. Ugera ku mibare wumva yuko naho utuye utazwi. Unaweza fikia kwa hatua ya makao yako pale kwenye unaoishi hawakufahamu, hawakutambua. Ariko Imana ikabira. Kini Mungu anakujua. Ijuru ryakumenya. Mbingu ngawa wewe haujulikane ulimwengu, lakini mbingu unajulikana. Likagutaramira. Basi uwe na faraja. Ijuru likagutaramira. Mbingu zinaweza shuka na kushiriki wewe na umaskini wako. Ijuru ryagutaramira. Mbingu ikishuka kukesha pamoja na wewe, bya bibazo byose bigahagarara. Zile shida ngalau ni maelfu yote huweza kukoma. Biblia yitwemeza neza kuko yafu ntiyashize. Biblia inashuhudia ni hakika ya neno la Mungu ya kwamba unga huo haukuisha kwa mahali aliwekea. Biblia yitwemerera neza kuko ya mavuta atashize mu mperezo yayo. Biblia inashuhudia wingi wa kuwekea mafuta hayo yaliendelea, yalizidika hayakuisha kamwe. Kugeza igihe imvura yaguye. Waliishi hati wakati wa mvua itanyesha tena masika. Amafa arashira mu gihugu. Maafa yote, shida zilitoka huku zikakoma zikaisha. Eliya ari mu maboko y'umupfakazi. Eliya akiwa kwenye mikono ya huyu mjane. Niko Biblia yatubwiye. Biblia imesema hivyo. Yatubwiye ngo uzanira agafu mu maboko. Niletee uzanire wa mukate cyangwa se wa mutsima ngo uwuzane mu kuboko. Uniletee mkate kidogo. Baba mzima wamletee mkate mkononi mwake wa mjane huu, ndipo alete mkate amletee nabii baba mzima. Ariko murumva bene izo hesabu kuntu zinyuranye nizacu. Unaweza fikiri mambo haya mbona yanaweza kupatisha hata haya? Hamwe uvuga ati se kubyari ko bigenda gute? Anaweza fikiri mwingine, hawa watu wana hali gani? Mambo haya wanacheza ni mchezo gani? Ku muntu utaruzwi mu gihugu, huyo ambaye hawakumtambua kijijini. Ariko akamatungwa Eliya yamatungwa na ya maboko y'umupfakazi, abari mwarya abari mwaba. Maisha ya nabii ilishughulikiwa na mjane. Nabii mjane. Haleluya. Asifiwe Bwana. Haleluya. Amen. Imibare yawe nawe siniza higeze. Hesabu zako unazo ndio, lakini sijue una kiwango gani kwa hesabu hizo. Haraho abize bazavuga ngo ni mwele mfini. Mwele mfini turavuga gute? Ni mmoja ya upungufu sana. Biriya bitakirimo byose byavuyemo udahabona naho uhera. Ni wakati wa sehemu ya kutosha. Mwele mfini ni wakati wa kutosha. Ukagenda hari uhabona yuko wagenda wongeraho ibindi ukakomeza ukongera. Unaendelea plus le fini, maendeleo ya kuongezeka mpaka hauna mwisho. Ibyo twongeraho ntitwabibona uko bingana. Utakayo yaongeza hayana hesabu. Ubwo nibwo buzima bwa Eliya niko bwari bumeze uwo munsi. Pango hesabu za Mungu ziliendelea kwa Eliya. Ngizo imibare y'Imana uko imeze kuri twe. Hesabu za Mungu kwa Eliya hata kwa maisha yetu. Haleluya. Amen. Muririmbyi we yaravuze ngo mukozani niondoa porini. Umukiza yankuye mwishamba. Na sasa natunzwa shambani mwa Mungu. Anzana ngomuzu y'Imana naho niho ntungiye. Porini yagukuyemo ntituzi iyo ryari uko ryari rimeze. Ishamba niho ko yadukuye miriya ntituzi uko twari tunameze. Witekereje uyu munsi ahuri. Ukijifikiri hali ya zamani na hali ya leo. Utiri mu murima w'Imana. Ukifikiri shambani mwa Mungu ambapo umelimwa na kupandwa. Ariko Imana yagukuye. Kini sehemu Mungu alikuondoa huko. Haleluya. Kumbuka sehemu. Zaburi aravuga ngo warandondoye uramenya. Mwandishi Daudi amesema umenitambua. Ntari nabaho icyo gihe. Bado mimi kuweko zamani. Izo hesabu hari uwomenya igihe atari yarabayeho. Akili zetu haziwezi hata kukumbuka kujua kuhesabia nyakati hizo. Yeremia ngo utaraba n'urusoro. Anasema Yeremia, bado wewe hujafika tumboni mwa mamako. Icyo gihe nariko nkubona. Mimi tayari nilikuwa nikijua nikielewa hali yako yote. Mu mibare y'Imana icyo gihe yari kwikubona.
Kwa hesabu za Mungu alikuona tangu awali. Nubu karakubona aho ugeze. Unajizania kama Mungu hakuone mahali unafikia? Wararize bihagije. Labda uliweza hata kulia chozi mingi. Ariko humura muri kino gitondo. Ufarijike asubuhi ya leo, ufarijike mtu wa Mungu. Imana irakwibutse kuko gihari. Mungu anakukumbuka ya kwamba maisha yako ingalau hali hiyo, lakini Mungu anakujua. Imana yari izi uwo mupfakazi ko agomba kubaho. Mungu alijua ya kwamba mjane ataishi ingalau hivi, lakini ataishi. Nubwo abandi bari mu bigirwamana bikomeye cyane. Wala ilikuwa ni wakati wengine wanazishiriki miungu kwa faida zao za wakati huo. Ariko Imana ibona yuko uriya mugore ari ugomba gutunga Eliya. Mwaminifu mjane huyu, yeye alikuwa ni mwaminifu mbele ya Mungu, na Mungu katambua ya kwamba huyu angali na faida kumtumikia Mungu, kuweza kusaidia hata nabii. Kugira ngo ijambo ry'Imana rikomere aho hantu. Ili hesabu za Mungu na nia ya Mungu iweze timilika vilivyo vizuri. Kugira ngo Imana izigaragaza aho hantu. Ili Mungu siku moja azihirike mahali hapo kwenye miungu hiyo na watu hao. Amateka y'uyu mugore akomezwa kubaho. Historia hizo zitaendelea kuhusu mjane huyu. Nuko yarafite Imana. Sababu alikuwa kimwamini Mungu. Nuko Imana yari imuzi. Sababu Mungu alikuwa akimjua. Yesabu z'Imana nuko niko zimeze kuri twebwe. Hesabu za Mungu kwetu Niko zimeze ku muryango wawe. Ni hivi vilivyo hata kwako, kwa jamaa. Niko zimeze kuri Shalom. Ni hivi vilivyo kwa kanisa la Shalom. Niko zimeze ku gihugu. Ni hivi ngalau hali ya nchi yetu, lakini mpango wa Mungu nchi hii, kuna mpango wa Mungu. Aho tuvuga ngo ntibuca. Mahali tunasema ya kwamba hatutapata asubuhi mara tena kupambanue. Aho tuvuga ngo imvura ntihita. Mahali ambapo tunasema mvua hii haitakatika. Aho tuvuga ngo uruzi rwuzuye ntitwambuka. Mahali tunaweza fikia ukingo wa mto kubwa, mahali hatuweze kuvuka. Ariko tuze tubanza tuzaneho imibare y'Imana. Kini tumainia kwanza hesabu za Mungu kwa maisha yetu. Ikitunanira yale yaliyo magumu kwetu yasiyowezekana kwa wanadamu. Nuko twe tuzatuba ngo dufite ibyacu twabasha gukora. Ni kwa sababu sisi tunaonyesha zile nguvu zetu na uwezo wetu ambao tunaweza tumia kwa kujisaidia. Uko ngo jewe hari uruhare nabasha gukora. Najizania ya kwamba sisi tunaweza kuwa na kazi tunaweza fanya. Ariko hariho Imana izikora. Kini kuna Mungu ambaye anatushughulikia Mu ntege nkeya zacu. kwa udhaifu wetu wote. Mu kutabasha kwacu. Kutokuweza kwa mwanadamu, sisi sote hatuwezi. Kuturanguzwa dusigaranye. Kwa sehemu hiyo ndogo ambayo imebaki kwako, ni sehemu ndogo sana kwa maisha yako. Duhaye tureba tukavuga ngo rebo aho abantu bahasigariye nahanga. Reba imihana abantu basigayemo. Hali ya uwezo wa maisha wakaaji mahali wanafikia sehemu kidogo katika nchi. Tukaharura tukavuga ngo hasigaye ingo zitarenze 5. Tunahesabu miji ambayo imekwisha kuwa ni magofu na miji nyingine ambayo imebaki kusanyika pamoja, sijue kama 5 tu. Tukareba amatungo nayo tugatangira guharura ngo dore hasigaye amatungo angana gute. Mafugo hata ngombe walikuwa wengi, lakini kwa leo ukichunguza kihesabu naona ni sehemu kidogo tu. Ariko cyaduheza ngo duhindukire tumenye kuko hari Imana. Ingekuwa heri tubadili nia zetu na mawazo yetu, tukumbuke ya kwamba kuna Mungu. Dushake kumenya ubushake bw'Imana. Tutafute kujua mapenzi ya Mungu kwetu. Nico uyu mupfakazi yakoze cyambere yabashije kumubwira ngo nabitahu Imana yawe kuko ari wowe uvuze ngiye kubikora. Mjane huyu alikubali na kuamini ya kwamba unayosema wewe ninakwenda kuyatimiza, kuyatumia. Bati ngiye gukora uko Imana yawe ivuze nawe nibyo ngiye gukora. Kwa sababu Mungu amesema na mimi nitaheshimu niweze kuyatumia unavyoweza kuyasema, kwa sababu ni Mungu. Ariko twe turimo kuongoreka kuko dufite amadiploma ngana gutya niyo tubanza imbere. Unaweza tumaini ya maendeleo kuhusu sijue hata vyeti vyako vya cheo na hali za juu sana. Ariko reka tubanze Imana mu ntege nkeya za. Tangulia katika maisha yetu kwanza, tumutangulie Mungu, ndiye watangulie. Cyaduhereza uwo mugisha muri kino gitondo. Ingekuwa baraka hizo asubuhi ya leo kwetu. Ngo tumenye yuko mu ntege nkeya zacu. Tujue pamoja na udhaifu wetu, tuze tuzikuba n'Imana. Tuzidishe pamoja na nguvu na uweza wa Mungu.
tureke gufata izacu ngo arizo tubanze imbere. Tusihesabie zile nguvu zetu na kuzitumainia. Ibyo ushoboye byose, Yale unayoweza yote, uzubanza ubikube n'Imana. uzidishe na zile nguvu za Mungu wetu mkubwa. Kuko imbaraga zawe uko zingana, Sababu wingi wa nguvu zako ulivyo, ubwenge bwawe uko bwungana, hekima na akili zako unazo, ni akaranguzwa imbere y'Imana. ni sehemu ya mwisho mbele ya Mungu, kwa sehemu hatua ya mwisho. Kuko Imana niyo nyiri bwenge, Mungu hakose fahamu. Imana niyo nyiri imbaraga, Ni Mungu mwenye uweza na nguvu. Imana niyo nyiri bumenyi. Mungu ni mwenye kutambua na kuelewa ujuzi wote. Igutijije gatoya, Unaweza azimiwa kidogo, sehemu ndogo. karya gatoya ugakube n'Imana, ureke kuvuga ngo ni wewe uruta Imana. Kwa mwanzo huo mdogo uzidishe na Mungu. Ngiyi imibare nashatse kugira ngo ariyo tugenderaho muri kino gitondo. Nilitafuta nijue namna gani tunaweza shirikiana na nguvu za Mungu. Imana yo mwijuru igufashe, Mungu wa mbinguni akusaidie. nanje mfashe, Vile vile hata mimi Mungu atubariki, tubashe kubyumva ko ari uko bimeze. ili tuweze kutambua kama ilivyo hivi. Yohana twasomye we dore uko yabivuze. Usomi wa pili, Yohana alisema nini? Yohana yari umuntu wagendanye na Yesu cyane, umwigisha ukundwa. Mpendwa wa Bwana Yesu Yohana. Arabibona, abona ukuntu abantu baje uruhande rwa Yesu bavuye hakurya y'inyanja. Aliwaona umati mkubwa wakimkaribia Bwana Yesu. Abona bamuzungurutse, abona abantu ni benshi, abona buragorobye. Umati mwingi wa watu waliweza kumzunguka, na ilikuwa ni wakati wa jioni. Abona abantu bashonje. Hali ya watu hawa walikuwa na hali ya njaa sana, walikuwa wadhaifu. Yesu arabahindukira ati se abantu bose ko bashonje turagira gute? Yesu kawauliza, je, watu hawa tunaweza kuwasaidia nini? Abantu se turabahereza iki? Umati wa watu wapata hivi, ni nini tunaweza kutoa ili tuweze kuwasaidia? Msaada gani tunaweza kuwaletea watu hawa? Filipo ati ntibyoshoboka. Hali wanayo hii. Tibyaba bigishobotse. Filipo niko yamubwiye bati bindi bigishobotse bwije kandi n'amafaranga ntitwa tukibibonye. Moja wapo kajibu Bwana Yesu ya kwamba hayatawezekana. Mahali hii ambayo tunayofikia ni hatua ya mwisho kabisa, hayawezekane. Bati ndibigishobotse. Hatuna chochote. Tacho twaba tugikoze ngo abantu barye. Kwanza saa ni saa za mwisho, jioni, magharibi sana. Hatuweze fanya chochote ili kuweza kuwasaidia. Aramubwira bati uko ni kuhavuga Filipo. Unashuhudia hayo Filipo? Andrea aramubwira batoya, hano mu bantu hari umwana mbonye ufite mikate hano. Andrea akasema ya kwamba hapo pembeni nimeona mtoto akiwa na mkate pembeni hapo. Bati iyo mikate niyo mbonye niyo gusihara. Ni mkate kidogo ambao watoto wanayo hapo pembeni, yenyewe tu, hakuna chochote kingine. Yesu aramubwira bati mugende mwicaza abantu bose. Katangulia kwa jibu la Yesu kasema ketisha watu. Bati bicaze bose. Huduma kubwa, ketisha wote. Bicajije abantu. Wachukue makao wote, ketisha watu wote, umati. Abantu bose baricaye. Wote wakaheshimu, wakatii, wakachukua nafasi, wote wakaketi. Ngo baharura abagabo 5,000 birageze. Swali zikarudi ya kwamba wati hesabu inafikia 5,000. 5,000 by'abantu. Watu 5,000. Yesu atimuzane ya mikate hano. Basi Yesu kaleta jibu, leteni basi mkate huo. Ya mikate ngo ayihereze umugisha. Kabarikia ile mikate ndogo, mikate akaibarikia Bwana Yesu. Maze kuyihereza umugisha, baada ya kuweza kubariki mkate, ahubwo ati ngahe ni mugaburire abantu. Basi akaruhusu, ni Yesu anaruhusu ya kwamba wapee sasa mkutano, umati wote mkate. Mwanze mlo wote muwapatie. Guharura kwa Filipo, hesabu za Filipo byari byananiranye. Kwa hesabu zake zilikuwa hazikuwezekana kabisa. Zari zageze ku mwisho.
ilikuwa imefika kwa mwisho, imegonga. hajya twavuze ngo nugukuramwo kamugeza ku mwisho. Ile sehemu ya kutoa hadi mwisho. Yesu nawe araza arakomeza arongera Bwana birakomeza. Yesu naye akakuja kaongezesha kaendelea kwa kuongezeka. Ba bantu bose ko ari 5,000 ngo birarya. Wote umati wa watu wapatao 5,000 wanaoketi na njaa ni jioni, wote wakanaenea na chakula. Biblia ndivuga kuko hari wanyuranyije. Biblia Kunyuranya. inasema ya kwamba wote wakakula, Barahaga, wakatosheka. barahaga, Walitosheka wingi wa watu hao. barasigaza. Kumebaki yale masalio yaliweza kusalia. Ibyo kurya bisigaraho. Chakula chingi kimeweza kubaki, mabaki mengi yalipatikana. Kimaze gusigara ubwo bati ku 12 niho havuze. Kwa mstari wa 12 Havuze ngo aravuga ngo ni mubifate byose. akasema kusanyisha yale yaliyoweza kubaki. Nicyo gihe bavuga kuko hasigaye ibitunga 12. Ni hapo wanashuhudia ya kwamba yale mabaki tu yaliyoweza kusalia ilikuwa ikienea na kujaa vitunga 12. Cyaduhereza ngo tugire Andereya muri iki gihe. Ingekuwa heri tuwe na moyo, tuwe kama na wale watu kwa mfano wa huyu Andrea. Cyaduhereza ngo Shalome tubone Andereya. Kwa Shalome kwa wakati huu ingekuwa heri tuwe na washujaa kama Andrea. Cyaduhereza mu gihugu ngo tubone Andereya. Kwa nchi yetu hali tunayo ingestahili kupata mashujaa kama imani ya Andrea. Babone uko Imana ishaka. Waone wazihirishiwe mapenzi ya Mungu kwa wanadamu kwetu kwa hali hii. Babashije kubona uko Imana ireba. Walipoona watapoona mambo kama vile Mungu anavyoyaona. Birahinduka. Mambo yatabadilika. Barava kubusa. Watotoka kwa udhaifu bure. Bazamuke. Wataongezeka wakipanda. Bakomeze bazamuke. Wataendelea na kupanda. Basigaze. Hata wataweza kuacha na mabaki masalio mengi. Baharuye ibishambagara ngo byasigaya. Walihesabu sehemu za vitunga vilivyoweza kubaki. Ariko abantu bose barariye barahaga. Wakati huu wote waliweza kushiba na kutosheka. Bavuza abagabo. Walisema hesabu ya wababa tu. Kibavuza abagore bari bahari. Hawakuongeza hesabu ya wamama walikuwa. Tibavuza abana bari aho ngaho. Hawakuweza kuongeza sehemu wala hesabu ya watoto walishiriki. Icyo giharuro Biblia yarakiduhishe ntacyo yaduhaye. Hesabu hizo ni hivyo Biblia inashuhudia. Ariko icyo yaduhaye ni icy'abagabo. Biblia inaonyesha hesabu ya umati na wingi wa wanaume ambao walikuwa kwa umati huo. Se nuko abagabo bo bakunda kurya cyane. Ni kwa sababu hawa wababa ni wenye kupenda kula sana kuliko wengine hali zote. Nibo bari bashonje cyane kurusha abana n'abagore bari bahari. Wao walitumika kazi kubwa sana hata waliweza kupata njaa kuliko wengine walikuwa pamoja nao. Ariko mu mico yabo babaraga abagabo gusa. Kini hali yao walikuwa wakihesabu tu hesabu ya wanaume wa baba ambao walikuwa kwa umati huo. Imico y'abantu Desturi za watu turazemera turazakira kuko ari banditse Biblia. Wote wanazo na tunakubali. Natwe iwacu niko twavuze umuco w'iwacu ifura zose babanzaga abashitsi. Desturi za kwetu tunazo, tunazitumia heshimu. Aba nabo babaza abagabo kuko wari umuco wabo. Hesabia hesabu ya wababa kama ilivyo desturi. Ariko Biblia tubwira kuko bariye barahaga barasigaza n'abaraho bose barariye. Ya kushangaza ni ya kwamba wote wamekula chakula chingi ngalau hali ya kukosa chakula na chakula kikasalia. Mu ntege nkeya za Filipo yari afite. Kwa ile ushuhuda wa Filipo yeye kwa udhaifu wake. Kuko we yari amaze guharura nk'umuntu. Yeye kama mwanadamu hesabu zake aliona. Nagusaba kuko none natwe twatangira guharura nk'uko Andrea we yari kwabona. Labda inaweza kuwa mfano kwetu kwa wengi wetu wanaweza kuhesabu kama vile Filipo. Ndere yari kwabona kuko ari kumwe na Yesu.
Lakini huyu shujaa Andrea yeye alikuwa amekaribia Bwana Yesu. ngira ngo yari yamaze kumubona wa munsi yabwiye Petero ngo najugunye urushundura rwe iburyo. Nikizania ilitokana na ile siku ambayo aliweza kuamuru rudisha ile wavu kumkononi wa kuume. Petero yari yamubwiye ngo ntibigishobotse hakeye kandi twaraye ijoro ryose duhaye dushakisha turoba byananiranye. Desturi ya uvuvi ni usiku kwenye giza, lakini muda huo ulikuwa ni mchana kati, hayangewezekana tena kupata uvuvi. Uko niko tuzatubona ngo byananiranye, twakoze byananiranye. Sisi tunatumia nguvu zetu na matumaini yetu ya kwamba hayawezekane mara tena. Kuko yari umuntu ubizi wari warabitojwe kera kumenya kugushaka kwa sababu yeye alikuwa ni ule muhanga kabisa, huyo ambaye alikuwa anazoea kazi hii. Yabwiye Yesu ngo ntibigishobotse ayo masaha. Kamwambia Yesu ya kwamba mchana kati hivi atuweze rudia tena huko baharini tuweze kuvua. Yesu aramubwira ati genda gusufe kufata urushundura rwawe hari iburyo ari hurutere. Bwana Yesu akamwambia geuzeni, usitumie tena kushoto bali geuzeni kuume. Arabati narayi muhengeri ariyo narindi kuko imuhengeri niyo bari kuzibona. Kwa udhaifu wake alishuhudia kwamba alikesha usiku wote huko vilindini mwa maji usiku wote kutwa. Ariko Petero aramubwira ati kora kwa ubivuze reka mbikore. Lakini kwa imani Petro alijibia, kwa sababu umesema niende kuumeni, kwa sababu ya ruhusa yako. Bituma kuba na Yesu injangara zibona. Hapa alihesabia uwezo wa nguvu za Bwana Yesu, samaki walipatikana kwa wingi. Hallelujah. Amen. Cyaduhereza nawe ngo ahugeze gusukube na Yesu. Ingekuwa heri leo mahali unafika Bwana Yesu akushiriki. Hariya waraye urira cyane wihebye. Mapo ulikuwa na uchungu mwingi sana ukikata tamaa. Ugize iminsi. Siku ni nyingi kwa hali hiyo. Urira. Ukilia kwa chozi. Ariko umuririmbyi yavuze ngo humura Yesu arakwibutsa. Lakini mwimbaji amekufariji ya kwamba karibu yako kuna Bwana Yesu. Uragira ngo Filipo haruko atari yakoze se? Nazania kama Filipo hakuweza kutumia nguvu zake kujaribu. Ubwenge bwe bwose yari yabukoresheje. Nguvu zake na namna yake yote. Yibagirwa kuko twiwara turanguzwa ubwenge ari ubw'Imana. Alisahau ya kwamba kuna nguvu za Mungu kwa sehemu ya mwisho. Hari umuririmbyi yavuze ngo shahada zote ni zake. Mungu yavuze kuko ubuhamya bwose n'ubw'Imana. Ama diplome yose ayo twebwe twibwira. Yale yote tunaweza kufahamu. Nayo tugihaye dushakisha. Na mengine ambayo tungali tunatafutisha. Ubwo bwenge bwose n'ubw'Imana. Akili hizo zote ni akili za Mungu. Hallelujah. Amen. Yakobo arabivuga neza cyane. Yakobo amesema hayo naye alishuhudia. Aravuga ngo ubuze wese ngo nabusaba Imana. Mwenye kupungukiwa na akili na hekima aombe Mungu. Ngo ubuvajuru n'ubwenge buboneye. Ile hekima itokayo kwa Mungu ambayo inastahili kabisa. Ariko turacyabanza ubwacu tukavuga ngo nibwo bwenge. Basi sisi tunahesabu akili za kwetu tukisema ya kwamba hizi ndizo tunashuhudia kwamba. Tukabanza imbaraga zacu ngo nizo mbaraga. Tungali sisi tunahesabia nguvu zetu tukishuhudia kwamba ni nguvu hizi. Nako cyaduhereza umugisha ngo tubanze Imana. Ingekuwa heri tutangulie kwanza na Mungu katika maisha yetu. Paulo we asa kubivuga neza cyane. Paulo alisema vizuri. Aravuga ngo nshobozwa byose. Nawezeshwa yote na Kristo wenyine uzumpereza imbaraga. Na Kristo ambaye anayenitia nguvu. Ubwawe ntacyo wabasha. Hatuwezi sisi peke yetu. Ubwawe nta mubare wakwihereza. Hesabu zetu haziweze faulu. Ibyo ushaka byacu nibyo twifuza buri gihe cyose. Tunayotarajia na kutumainia wakati wote hatuyafikie. Ariko igisubizo ni Imana yonyine gusa. Lakini kufikiria kwa lengo na jibu tosha ni kwa Mungu mwenyewe. Imana igufashe naje zifashe. Mungu atusaidie. Fasha itorero ryayo muri iki kinyejana dufite. Mungu asaidie kanisa lake kwa nyakati tunazo. Igihe kigoye kiruhije cyane. Kwa wakati mgumu tunao ambao unachosha. Ibihe ntibikazatumara imbaraga zo mu mutima. Nyakati zituweze kumaliza nguvu za kiroho. Kuko nivyo turi mu kubanza imbere. Kwa sababu tukitangulia nguvu zetu. Aho kubanza Imana tukabanzaho ibihe. Pahali pa kutangulia Mungu tunatangulia sisi na nyakati.
ariko uyu mupfakazi yamenye kuko hariho Imana ya Eliya. Lakini mjakazi alijua ya kwamba kuna Mungu wa Eliya. Eliya kuko Imana ari uwo mupfakazi yari yahisemo. Kwa sababu Mungu alimchagua katika wengine watu wakaji watakachagua mjane. Ahandi hari bigirwamana. Kulikuwa miungu kaza wa kaza hapo. Eliya abonamwe icumba cyiza cyo kuganira n'Imana. Hapo kwa mjane Eliya kapata makao na kuketi na kuishi. Abonaho umwanya mwiza wo kwamamaza Imana. Alipata nafasi ya kupanga hata kueleza na kutembeza kueneza habari za Mungu. Kandi hari mu gihugu rwagati. Ilikuwa katikati kabisa ya inchi kwa wakaji wengi. Aho ibigirwamana bya Bayali byari biri kandi byari zaratsimbatajwe. Walikuwa wakimuamini na kumutumikia miungu. Zaratsimbatwajwe ariho biba ariho bikorera. Ngawa miungu ilikiwa kitawala, lakini hapo ilikuwa nikomesha kabisa kuweza kuondoa. Ariko Imana ibona yuko nayo ariho ikomba kuja. Mungu kaona ya kwamba ni hapo ambao anaweza tuma habari hizi. Inyura ku muntu utazwi. Kapitia kwa yule ambaye haeleweki, ambaye hawafahamikane kabisa kwa wengine. Ndi wihebe nawe Imana irakuzi wewe. Usikate tamaa, Mungu na wewe anakujua. Uko bimeze kose Imana irakuzi. Ngawa hali hiyo yote unayo, lakini Mungu anajua hali yako hiyo. Imana ikugirire neza. Mungu tutende mazuri. Imana igufashe. Mungu tusaidie. Ku mibare twari tugezeho. Kwa hesabu ambao tumekuwa tukizifikiria. Byarangiye. Kwa hesabu ya wakati wa mwisho. Ayi byacu birangiriye ni hizi Imana biza bikomerera. Kunako mwisho wa nguvu zetu ndipo mwanzo wa Mungu unaanzia. Bashiki ba Lazaro baramubwiye bati yuza kuba hano musaza wacu ntabara. Wa Lazaro walisema ya kwamba ungekuwa Bwana Yesu ungekuwa mahali hapa. Bati yara ukaranuka ndibigishoboka. Labda kaka yetu hangeliweza kufariki ungelikuwa hapa. Arabwe bataracyahari ubuzima buracyarimo. Aliwaarifu ya kwamba hakukufa bado, maisha ingaliki kwa Lazaro. Bati turabizi kuko azazuka kuri wa munsi w'umuzuko abantu. Ndiyo hakika atafufuka kwa wakati wa mwisho. Arabwe ateze ibyo nabwiye ndi muvyizeye. Kaambia je, ninyi hamuamini niliyoweza kuarifu? Ni nonaha. Ni leo hii ya leo. Natwe twaje kukubwira ijambo ry'Imana ko riravuga ngo Imana yakwibutsa uyu munsi. Tumekuja mchana wa leo kukwambia Mungu anakumbuka maisha yako na hali yako. Iki gitondo ni cyawe. Asubuhi ya leo ni baraka tele kwako. Umugabane ni uwawe. Sehemu kubwa ni kwa maisha yako Mkristo. Humura, Imana irakwibutsa. Farijika kimoyomoyo Mkristo katika safari ya kwenda mbinguni. Komera, Imana yakwibutsa. Ujitie nguvu na moyo, Mungu amekukumbuka wewe mzaifu. Shalome, Imana iracyari yayindi. Hali ya kanisa la Shalome, Mungu ni yule ambaye habadiliki kamwe. Wakubaza amateka ya Shalom ko yatangiye uhera igihe wabiboneye. Historia za kanisa za Shalom kwa uzaifu huo wakati zamani. Ariko hariho Imana ya Shalom. Lakini kulikuwa ile nia kwa ajili ya kanisa la Shalom hadi kandi gikomezanyije na Shalom. Leo Mungu pamoja na Shalom, pamoja na Mungu Shalom. Hariho Imana y'igihugu. Kungali Mungu wa inchi ingao zipo hivi, lakini kuna Mungu juu ya hali iracyarimo. Mungu angali anaona inchi ya Kongo na ielewa na itambua. Haracyari Imana twamenye turi muri iriya misozi. Kungali ile Mungu wa zamani zote ambaye habadiliki tangu awali tulipoishi huko Imana twabonye dusenga mu nzuzi. Wengi wanaweza shuhudia walikuwa kwenye mito na mahali pengine kwenye nyika wakiomba Mungu. Tugeraho twubaka mataya rubakwa. Watu waliweza kujenga vyumba vya maombi mahali na mahali pengi sana. Murebe nkandereya cyabahereza amaso nkayandereya. Ingekuwa heri macho yako yafunguke uweze kuelewa na kutambua kama Andrea. Nubwo bimeze gutya. Ngawa uoga huu na hali hii. Nubwo umwijima uhari. Ngawa giza hili. Ariko bura izuba ryorasa. Ufarijike ya kwamba mapambazuko na jua litaweza chomoza. Niko byagendeye umupfakazi. Ni hivi huyu mjane amesaidiwa. Amateka yarahindutse. Historia kwake zimebadilika. Uyu mupfakazi yabayeho nk'umwana w'umwami ari kumwe na Eliya. Aliishi huyu mjane kama vile mtoto. Yariye neza nk'umwami. Alikula kama vile mfalme. Yararyaga gasiga. Alikula na kusaza na kushiba. Ubwoba burashira. Hofu ya njaa ikaondoka.
arakomera, katiwa nguvu mara tena. yasohoka akaberwa, Alipotoka alikuwa akionekana kama kweli anastahili. yaryama agasinzira, Kilala usingisi mwingi na mnono. ariko ariko abwira Eliya bati ngiye gupfa byarangiye Lakini kashize. aliona ya kwamba maisha yake yamefika kwa mwisho, akashuhudia kwa Elia. N'ubu ngubu Imana iracyahari. Hata leo Mungu yupo. Twaje kubwira ubwoko bw'Imana Taifa la Mungu n'ijambo ry'Imana niko rivuze, na neno la Mungu, muhumure, ufarijike, mukomere, jitie nguvu, turebe uko Imana ishaka gusa. tuyatazamie mapenzi ya Mungu tu. Dushake kumenya ubushake bw'Imana. Tupiganie kutambua mapenzi ya Mungu. Shalom, nimba dushaka amajambere dubanze dushake kumenya ubushake bw'Imana. Kiwa tunatarajia maendeleo, tutafute kwanza mapenzi ya Mungu. Igihugu nimba dushaka ko gikira tubanze dushake kumenya ubushake bw'Imana. Kwa nchi yetu tukihitaji maendeleo, tutafute mapenzi ya Mungu. Imiryango yacu tubanze dushake kumenya ubushake bw'Imana. Jamaa zetu vile vile tujue mapenzi ya Mungu. Icyo gihe Kwa wakati huo tuzoba duhagaze nk'uko Imana ishaka. tutakuwa tumesimama kama vile mapenzi ya Mungu inavyo. Indege nkeya zacu tuzoba tumaze kuziharira Imana. Udhaifu wetu tutaweza kutumainia Mungu tu. Nitumara kuziharira Imana, Imana izakora icyo yagambiriye. Tukimtumainia Mungu, Mungu atatenda kazi yake kwa ajili ya maisha yetu. Ubuzuke buzaza mu itorero, Uamsho kwa kanisa utafika. ubuzuke buzaza mu gihugu. Uamsho kwa nchi utafika. Ba missionnaire bazahaguruka muri Kongo baje kuvuga ubutumwa. Waeneza injili, misionari watatangaza injili. Amasezerano Imana yavuze kuri Shalom izayuzuza. Ahadi tele nyingi zitatimilika kwa Shalom. Amasezerano mu miryango yacu Imana izayuzuza. Ahadi jamaa zetu zinazo Mungu tatimiza. Ngo tuzaza tubibona nkaho byari inzozi. Kwa tukiyashuhudia kama ilikuwa ni ndoto. Uyu mugore nawe yari kubona byahindutse byabaye inzozi kuri Mungu huyu mama alikuwa akiona kama ni vile mifano tu. Imana bahereza umugisha mwese. Mungu atubariki sote. Mwakira ijambo ry'Imana. Pokee neno la Mungu kwa wingi. Imana ibagirire neza. Mungu awabariki.